ubwato zarumuzure wakati mtendee sasa aje kakimbilia imana ikora izarumuzure igiza bose abaye muri bwate ndonui Mungu aleta sasa gharika na ikawawaliza watu wote ambao wamelala katika vyumba vya mchezo pale na abantu umuryango wacu n'abahe gusa bose barabongera gusa barokoka watu familia ya watu 8 tu ndio walipona. Amen. Murade Genèse 11 verset 9. Tukianza mwanzo murade asangiyenze Genèse 9 verset 11. Itanguriro genda kitanguriro cy'indani mu wa 9 murade ko ntwamenye. Tuone mwanzo katika 11 tuone kama sivitanganya labda wewe. Yalza. Aravuga ngo Shemu amaze kubyara Arupakisadi amanyaka 500 ayibyara n'abahungu n'abakobwa. Egume na aho muragaruka gatoya murabona mucamubona iby'umwuzure urubyaro rwa bene no urabona uko umwuzure wagenze. Tukiona kidogo juu tunaona vile gharika bihari nyuma ku bice cya 8 biko pale nyuma katika sura ya 8 indwi 8 donc 7 ariko abantu dusubire tusiende pale iri jambo rusomere neno hili hageze igihe Nowa n'urubyaro rwe bakemuka wakati tukafika Nuhu na uzazi wake wakatoka katika safina. Imana ikifata urubyaro rwa Nowa. Mungu sasa akashika uzazi wa Nowa. Imana ikikora iki ibasabagiza mu isi yose. Mungu kafanya nini kawatambaza dunia nzima. Sura mfasa sura ka soma shona yawutse Munani no verset 11 ça va aller 11 haravuga ngo nico cyatumye izina rya 11 Genèse 11 yani warawaso nico cyatumye izina ryaco twatafisha na kabiri 11 Shemu amaze kubyara Arupakisadi amara imyaka 500 ayibyara n'abahungu n'abakobwa. Bandahageze kuri 12 Arupakisadi amaze imyaka 35 abyara Shera. Arupakisadi amaze kubyara Shera amara imyaka 400 n'iyindi 3 ayibyara n'abahungu n'abakobwa. Cyo gitangaza hageze igihe katika abana ba Nowa watoto wa Nuhu Imana ikibaha kurondoka na akawapatia kuzaa bisaba yuko bagwira ikawa waongezeke kugira buzure isi ili kujaa dunia mu migambi y'Imana rero katika mipango ya Mungu. kwari uko Imana irondera abantu Ilikuwa ni Mungu atafute watu barizi ibatunju ambaye ni waaminifu kila siku izoha ijuru ambaye kapatia mbingu muri bahungu hano katika watu wa nawe bitagenze neza hata wao wenyewe hawakaenda vizuri. Haleluya, Amen. Mungu mtaro rwose Katika uzao huo haza kuvamo kandi ikatoka sasa na Abrahamu hata Abrahamu itanguriro 12 umurongo wa mbere kugeza ka 3 agamwiki mwanzo 12 katika mstari wa kwanza umurongo wa mbere kugeza turabona Imana ugambere yarone Nowa ubiriki ikirondera Abrahamu nawe kwanza itafuta Nuhu sasa itafuta Abrahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Umbizi iyo yitwa 3 abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Umbizi rero Imana ihamagaye Abrahamu. Mungu kaita Abrahamu igomba ihanga rikomeye kandi anamtafuta igomba ihanga Imana kubita kuri Adamu
ikirashakisha abagororotsi. Toka Adamu Mungu akatafuta watakatifu. Kugeza aho ntiyabona abagororotsi kandi. Hata hivyo hajapata watu wema. Hageze igihe rero yongeye guhamagara umugabo witwa Abrahamu. Wakati ukafika akamuita mtu yamusezeranya ibintu bitatu na akamwahidia mambo matatu. Ubwa mbere Kwanza imusezeranya igihugu cya Palestina na akamwahidia nchi ya Palestina. Haleluya. Ila masomye ngaho abasomye ba muri majambo uko James Kifaransa imusezeranya igihugu cya Palestina na akamwahidia nchi ya Palestina. Ikigira kabiri pili imusezeranya kuba ihanga rikomeye, ikamwahidia kuwa taifa gumu kama anavyowaza ihanga rikomeye yenye nguvu ambao watoto wake watakuwa taifa pale hakuyawa hapa mmoja sita igihugu cha Israeli. Ndiye aliyetoka ambapo tunaita nchi ya Israeli. Israeli yote tatu leo hii. Igihugu cha Palestina. Kwanza itakupa nchi ya Palestina. Kigira kabiri pili urapa ihanga rikomeye, itakuwa taifa lenye nguvu. Icyagatatu amahanga yose yo mwisi, mataifa yote ya dunia azohekumugisha kuri wewe, itakuwa na baraka toka kwako. Mwema na kwa Israeli. Katika maneno mengine kwenye Israeli. Amahanga azohekumugisha kwa wewe Israeli. Mataifa yatapata baraka toka kwako wewe Israeli. Mbabwire shangwe w'Imana. Tuambie kanisa la Mungu. Mubonye amahanga yose yo mwisi. Mkiona mataifa yote, mkiona Amerika, mkiona Marekani, mkiona Ulaya, mkiona Ulaya, mkiona isi yose, naona dunia nzima. Muri isi yose, dunia nzima yarasumugisha kweli igihugu cya Israeli. Ilipata baraka toka kwa Israeli. Kweli ihanga ya Israeli. Kwa sababu ya taifa la Israeli. Gusa tu ito nyirango ni kindi cigwa. Hai ile kwa Nagiye niwaambie nuko rero Abrahamu mundaiwe yahakuyacimugisha. Ndipo sasa Abrahamu akawa sasa baraka kwa mataifa. Usanga munde Abrahamu maana tunakutana katika mfumo wa Abrahamu au uzao wake. Yo hakuye kuita Israeli nini leo. Nimeita Israeli yeye. Yakobo ukaanza sasa kutoka munde Israeli katika mfumo wa Israeli. Amen. Munde Abrahamu katika uzao hakukumba Israeli. Israeli hiyaguma muri programa y'Imana. Haikuendelea katika orodha ya Mungu. Israeli komeza kugabagaba. Israeli kaendelea kutenda ubaya. Imana iwe yukorera. Mungu kwaona hayo, Abrahamu Imana ikabansi barabagwanya. Mungu akaacha maadui wao kuwapiganisha. Kumbe bwa wundi labda huenda shendo y'Imana. kanisa la Mungu. Imana ikurondera. Mungu kutafuta. Imana igomba kukweza. Mungu akitaka kutakasa. Ikucisha mmono witwa Marira. Kukupitisha katika mto unaitwa Kristo. Bene data. Wa ndugu. Uranze kaise ka Israeli. Ukitafuta yaliyopita kwa Israeli. Huko ndoka kuigisha. Kama vile majira ya kufundisha. Ukatawira kuhani kwa wenao. Ukitazama wewe mwenyewe mambo yako. Uzomenya neza ulikuraja kabisa. Utajua waenda wapi au watoka. Kama unazokusira gutera. Hakuna mtu ambaye atakutia oga. Imana yangu hamagaye. Hakuna Mungu alikuita. Uzocha mmono witwa Marira. Pita katika mto wa Uwewe wangwe. Utukaiwe imani mukunde nayo. atakupenda. Haleluya. Isi kwa imani mukunde. Utakuchukia Mungu atakupenda. Isi kwa imani mukunde. Kuchukia Mungu atakupenda. Ito ipanga y'Imana. Hiyo ndio siri ya Mungu. Israeli sasa wakaanza kupigana na mafalme wengine. Batimana Mungu Imana nayo aregereje irabata. Wakafika Mungu akawaacha. Ugatimana. Usiache Ukutaimana. maana ukiraikuta itakuacha. Ndasa nawaomba himugatimana. Msiache Mungu. Himugatimana. Msiache Mungu. Utaimana milonguta. Mkimwacha Mungu naye atawaacha. Murali Israeli ashabise. Angalia hiyo fikia. Utaimana milabata. Walimwacha Mungu naye akawaacha. Bajana hinyagano wakachukuliwa mateka muyani mahanga katika mataifa mengine. Eba mingi. Wacha niwaambie. Haleluya. Amen. Bajana hinyagano wakachukuliwa mateka. Nijebata mtanoni hinyagano mu mahanga. Walipochukuliwa mateka hari mwaka w'igihumbi w'amajana atandatu n'indwi imbere y'Yesu. Ilikuwa mwaka wa 607 kabla kuja kwa Yesu. Kujana hinyagano neza neza. Kuchukuliwa mateka kabisa. Neza neza kabisa kuchukuliwa mateka. Bagashire neza neza. Wakasambaa kabisa. Mumenyeduka imbere yabo. Mjue kabla hayo banye bapata hinyagano. Walipochukuliwa mateka. Zabuloni zahe Babiloni na Melika cha Nehemia. Hata wakati wa Nehemia. Miaka 700 miaka 700